Mutugo wa Wuici wa Mahiu ukoretwo uthiite na mbere na kwihirira na njira nene kaunti-ini ya Laikipia makiria mwena wa Githiga na Olmoran, na mutugo uyu ukianjiriria gutherema matura-ini maingi ta Kiandege kuria ngombe ithatu iraiyitwo muthenya wa ira. Ngombe ici ciraiyirwo kuma kuri arimi eri, na uguo muingi unyitanire na maabitha a borithi hamwe na munini wa county commissioner mwena uyu Johannes Ogora marambika mihango ya gwethana na ngombe ici na kuria marumaniriire nacio nginya githinjiro-ini kia Igwamiti kuria cigubangagwo guthinjwo. Andu aya mathinjaga ngombe matuike ne maririo metikire kurutaga wira genuine, ni tondu kindu kia wici ti kuga ati matuike kindu kiu ti kia wici. Tutahakikisha wale ambao walikuwa hapa ni akina nani, wanajulikana, chief anawajua, watatuambia wenye waliwaletea ngombe ni akina nani. Tutafuatilia mpaka tupate wezi wenyewe. Na kurumirira ngombe ici kuhithukio guku githinjiro giki riu nikihingitwo kwa ihinda ritoikaine, uthuthuria muhiu ukianjiriria gutabanio wa kana thinji guku ni makoragwo na itemi manyitanagira wici-ini wa mahiu mwena uyu. Kwa sababu ngombe ya uwizi imepatikana hapa kwa hii kichinjio, tunasema kichinjio itabaki imefungwa, hakuna kitu itafanyika hapo ndani mpaka mwenyewe akuje atuambie wenye wakuleta ngombe ni akina nani. Ogora kiuria thinji kwambaga guthuthuria ene mahiu na kinyi mbere ya magurite niguo gutigirira matinagura mahiu ma wici, na ihinda-ini o riu akiruta ni athani ria ati gutiri mburi kana ngombe iria ikoragwo igithinjwo tuku kumanagia na riu. Kabla hujauza ngombe ili ya kichinjio lazima uwe umepewa kibali na chief. Chief naye amehakikisha ameona hiyo ngombe na amethibitisha ngombe ni yako. Riu mihango ya gwethana na mitu iria iraiyite ngombe ici ni yambikitwo, naguo muingi ukiranira kunyitanira na maabitha a borithi gutigirira ni maikara na thayu. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Laikipia, riakwa ni Muthoni wa Kiere.